Maya pa sisilim po kaya katamungan. Pakyabetala po king kaya katang banalamista ding makatuking intentions. Para king kapasalamatan daring makatuki, Oria, Mariano and family, Catherine and Tristar Soto, John Carlo Tubig, Lito and Lori Zapanta, Marlon, Joyce and Ira Takdol. Para king Aldodang Kebay tandaring makatuki, Jaymar Garcia, Chris De Guzman, Cherry Passion Tan, Milan Tan, Karen Galang, Jan Villanueva, Suzette Canlas, Irene Santos, Dan Chan, Jillian Zien Alub, Alma Makamay, Josie Joyce Ramirez. Para king special intention ng Reshilda Ikmat, Christine and William Sotelo, Jason Calipes, Abigail Rain and Augusto Mamangun, Mark Homer Munoz, Herminio Lynette Nucum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Goquinco, Alvin Laison. Para king malagwang kapaldanan dari Rodney Lequisne, Divina Rivera Sambile, Augustina Kapinding, Donna Guanzon, Manolita Pasyon, Elizabeth Tanueco, Oria Yuna Soto, 1/3 Soto, Susan Sotelo and family, Henry Suwing, Aurora Beltran, Cherry Amor E. Esguera, Enya George, Katrina Camille Gozun, Anthony Chase Coco Gozun, Remedios Paras, Jeline Razon, Rolinda Villanda Viray, Lamberto Panlaki, Alejandria Buenabajo, Pat Ahos, Rosalita B. Torres, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Gloria Panlilio, and Ernesto Dizon, at ding sablang kapatatamong masakit. Makanyan mo naman po para ka rin kapatatang mayango na biye. Alfredo Capati, Elizabeth San Jose Relato, king kayang 40 days, Elizardo Esquivel, Eller Bito, Lucia B. Tuazon, Ponciano and Maria Gomez, Virginio Boy Daquiz, Jose Betwin, Gloria Sotelo, Democrito Aison, Martin Angeles, Carlos Pinpin, Salvina Enriquez, Soledad and Jose Go, Maria Jesusa Reyes, Angel Carido, Diana Aizon, Joel G. Clemente, Rita Calilong Hurtado, Rico S. Calilong, Henemino and Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Tony Wu, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, at ding sa Blancaladwa King Purgatorio. Kekayaan
Kilagyuning igpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka antimore. Maya pasisilin po. Maya pasisilin po amo. Iti pong misa tang iti makaparikilya para rin kay katamong kapatad, kaluguran, kamag-anak. Tatagal king pamanyuyo, kasuyuan king kikatang baryo, kikatang balen. Panalangin tamo po yung kikatang daratang eleksyon. Maging yang mapayapa at matagumpe king pamamilida rin kikatang kabaryo. Nung ninong aburyanan dang sumuyo, king kikatang barangay at karing kikatang pamangailangan. Panalangin talanggan, tatagal, mapagalapukan yan. Akal pipuntalan bale. Sana kay ni mang misang iti, lalam ning bale ning Diyos, abe-abe tamong manalangin. Malabe-abe tamong ikakaluguran at may baryo-baryo. Para king kaburian ning Diyos, iyamo naman sana ing matupad kimbiya tamo. Kapatat ka rin panahon may kasala tamo at may kulang, sisyan tala po, aminang tala, ring kikatang kasalanan, king harapan ng Diyos. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatid, uling may kasala kumbina, king isip, aman, wat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipaniga po ko, Santa Maria, ang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel, ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ingipanalangin niyo po, King Diyos, aginong tamo. King Diyos, sa may payang tuto, pakaluluan, nakatamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulong. Ginoo pakalulong. Kristo pakalulong. Kristo pakalulong. Ginoo pakalulong. Ginoo pakalulong. Isipin tala po at ganakan tingkatang panalangin, tingkatang Santa Misa. Oy paming mayupaya, ing sala ng Jesus simbulat na, ing dalumdum ning sama at pamikasala. May yaus kaniting sala, adwan mi ing kayakang patnube. Yubog mong sana, imbiyemi, king kayakang katutuan, ading puso mi, king kayakang lugot. Iti adwan me, kapamlatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiye, magari, kambemo, ning balan ng Espiritu, metong mo, king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Carintao, Roma. E nasukat magari ing kasalanan, karing katawan yung talakalaso, at eyo nasukat panusigan, ing kayang marok apamitan. Ni enakayo pakasang kapan, king kasalanan, isano pamangdake ning kekong sarili para magamit king isano pamangmarok aparasan. Bagkus sukat yung ibiye ing kekong sarili king Diyos. Antimong taong metena dapat mipasubyan mebye at isuko yung kabilugan kayo ing sarili yu bang magamit para king parasan ang makapagbanal. E na kayo pailalang pasibayo, kingupayaning kasalanan. Uring ngeni, ala na kayo king lalam ng upaya ning batas, at di kayo lalam ng upaya ni grasya ng Diyos. Nano ing maging parasan ng aniti, paulina ning alata na king lalam ng upaya ning batas, nuni at itamo kinlalam ng upaya ng grasya. Timawa tanang gawang pamikasala, ali. Tutong marayo king katutuan yan. Sukat yung aintindiyan, masalese king ningyayang pangyuking aliwa ing kekong sarili,
ang timong alipan ang mapamintu, payalipan kayo kintaong kekong pamintuan. E kayo malyaring payalipan, miyagnan king kasalanan, apaing turo king kamatayan, at payalipan king kapamintuan, apaing turo king pamagbanal. Dapot, salamat pin king Diyos, bistaman kanitang misan megingalipan kayo ning kasalanan, memintu kayong manyamanalo, king upaya ning katutuan, amayayakit king kasalpantayanan, amituro kaya kayo. Mitimawa kayo, king pangayalipan nyo king kasalanan, bangketo, payalipan kayo, king kabanalan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impakibata mo po, insaw tamo, at king lagyo ning Ginoo. Ulitan tayo po. Ingsaw tamo at tsuking lagyo ning Ginoo. Nung inginu, mi panig kaya katamo, nano kaya imapalyari, makibat kangeni o Israel. Nung nakatamo pwede ganing ginu, inyang ding kalaban isuban da katamo, magkang pinakmulda katang mabie, uling maragul, ingkasbu da kaya katamo. Ingsaw tamo at tsuking lagyo ning Ginoo. Ingagos ning albu, tinangin nakatamo sa at pepalbog. Linubod na katasa ning mabilis sa yagos. Pepasalamatan tayong Ginoo. Napaintulot impamuksan da katamo ring kaya katang kasalang. Ingsaw tamo at tsuking lagyo ning Ginoo. Ang tingayop miligtas tamo, king inuman ding inumang dan bitag, may siraing bitag at miligtas tamo. Insaw tamo at tsuking lagyo ning Ginoo, inglina lang king banwa at king yato. Ingsaw tamo at tsuking lagyo ning Ginoo. Talakad tampo ban parangalan ing maya pabalita. Aleluya, aleluya. Anting sala paras mo kako ing bendisyon mo at ting utos mo ituro mo kako. Aleluya. Ing Ginoo manatili kaya kayo man, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sa Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga na karingkayang alagad, nung balo namo ning buntok na ning pamilya, nung naning oras datang ing mapanako magsadyaya, atena paintulutan ing milubya king kayang pibale-bale. Ikayo man sukat kayong magsadya, uling datang ing anak ning tao, king oras ay manasahan. Kitang ng Pedro, Ginoo, sabyan mo iting talimhaga para kay kami o para karing sabla. May kibat yung Ginoo, ninuwari ing ipos at tapat at matalino. Aliwawari tampe na bilinana, ning kayang Panginuan, king kayang pibale-bale, ban mo nye pamangan karing aliwa, ay ipos king oras apanahon. Numan nuan niya ing ipos sa ita,
nung dasnaneng magobra ning kayang Panginuan, king pamagbalik na, sabihan ko kay kayo. Panibalane, king kayang sablang atsukaya, ing Panginuan at sablang pibanjana. Dapat nung ipos ay ita, sabihan na king sarili na, ene managadatang ing kanakong Panginuan. At pagmula na lang pamugbugan ding aliwapang ipos sa lalaki at babay, at manganya at minum at maglasing. Datang niya yung Panginuan, king ipos ning aldo na enabalo, at ena panaya na oras, at enabalo ning ipos, king pamanyatang ning kayang Panginuan. At yung Panginuan na parusaneng emu nano, at iabe ne karing taksil ay ipos. King ipos sa makibalo, king kaburyaning kayang Panginuan, dapat heman migsadya niti nupadman, mi parusan niyang batbat ay na adala-dala. Dapat ing ipos na naman balo, ing kaburyaning kayang Panginuan, at daraptana karing bagay sukat, ning mi parusan niya naman, may mayan mo, at ininuman mirinan dakal, ing mayawad kaya, at ninuman ing ipagkatiwalan dakal mo naman, ing pakibatana. Kaluguran ko kapatading maipabalita ni kakatang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Pa, po ng anak, po ng banal na Espiritu, ay pasisilim po. Pwede ko pong mag-request. Total naman, magmisa tamo naman. Pwedeng deng EMD sing apat adwaketa lumipat ko kita, deng adwa lumipat ko kayong lugar ng Achingkora. Pwede ko pong agkatanding kay katang kapitan. Edwin, Pong Mario, Ferdinando, Maniti, Tatang Oscar, lipas-lipas lang ang Popay Rena, Tanuero. Nagyang misan mo man, misan na sisili, misan na bengi, abe-abe taking metong aluklukan. Palakpakan talat. Po manyaman pakiramdaman ni Nene. Nagyang harapan ng Diyos, ang tibong mikakapatat bininyagan, lukluk taking metong aluklukan, king metong abubungan, mamarap king altar, nagkakatang Diyos. Ako po bilang pari, re-respetuan da kayungan po, ikayong tinagal, miyalawang posisyon king katang baryo. Masakit po yung manungkulan, balo ko po ita. Uling ay man problema yun. Pangating mi pate mi asawa, ikong payaos da. O tangating mi pate keng gabun, keng bakod, payaos da kayo. Ating mete, alalang pamayad, ikang manintun. Kasakit po na pero luluban yun. Pero balo yun pa, bakit? Kailangan natin maghibat karete. Bilang pari, gagawin ko po yung agyo ko, pero balo ko mas madakal yung gagawa yun. Impisamban, nung ninuman po'y sumambot, respetuan Makiabe ya po, makidulog ya po. Ganitang masakiting kabilyan tamong ating pandemya, ating mami kaya impisamban. Ako pebo rin impisamban niyang mami kapat makakabit siya lagi. Di kayo ng mami ako, mas balo yun rin kabarangay yun. Eta na may pag-duplication, eta na may pag-compete basta. Ibiyayo, yung maulaga, aliwa kanino meni batan. Maulaga, may tenan laretang alang obra, dahil makakalwal tayong mag-tricycle, alalang biyay rin jeep, o rin mag-obra kayong Clark, rin obra. Kanya po, yung Santa Iglesia, kanita pangalayo pa yung gobyerno ng Pilipinas. At yun na po, more than 500 years na po, yung kiyakatang Santa Iglesia. Atin yung kamal yan, atin yung kakulangan. Siyempre, matuwa na po yung pisamban. Pero at yun po kayo kayong libutan. Atin mong anak ng kiyakatang pisamban, kalukuran ako nga po, tre-respetuan. Yung kiyakang pong homily, sundo kaya mo po, ating salitang ari-arian, atin mo naman salitang malasakit.
iti po yung kikatang pamigunam. Iba't yung kikatang ebanghelyo ni Aldo for the gospel of the day. King Greece, one of the oldest civilization earlier than Jesus Christ. The beginnings of philosophy, ancient philosophy, of Aristotle, Plato, and Socrates. Yung puminunang kabyastan, may gimsa po kareng Greek. Even the word democracy, the word politics, the word state, study, the word freedom. Iba't la po karela men, iba't these concepts, King Greece. At ila po kasebyan King Greece, nga da po, den Griego. What is personal is communal. And what is communal is personal. Pwede tayo po pasibaywan? What is personal is communal, and what is communal is personal. Nung nanumantang personal, abi-abi taong, at nung nanumantang kekatamo, abi-abi, bala mo kanakuya naman. Nang rin nasabihan ining kabis ng dareng Greek, analakaritak den Greek, analakalati, but they cannot big countries around it. In Greece po, anakalati, ang Athens, pero rin kasiping na mo, mga dagula pong empire, Babylonian Empire, Macedonian Empire, at may haliwa pa pong empires during that time. Pero ito po sambutan, uli na yung kasebya na ini. Nung nanumaning personal, communal, abi-abi po. Nanumaning abi-abi, tamo, personal lang po. Then, doon ko ang halimbawa, what is personal is communal. Kunyari po, may sakit siya yung mamo. Personal ito. Hindi mo, may sakit ko. Personal ito. Kunyari mo, may ito kaya katamo, may ka-cancer ya. Personal na sakit ito. Ikaw masakit. Pero, pag malaskitan ta rin, siping yung bali. Then kaya pisamban, then kaya baryo. Puntalanda ka. Pangadida ka. Then aliwa, sumawagla pa. This is personal, but it becomes communal. Mo itang masakit ang malungkot. Makanyan mo ng kentula. Halimbawa, yung anak mo, may pasarya kayong board. Yung anak mo, niyan mo, may pasarya yung board mo kayong engineering. O kaya, may pasarya yung anak mo kayong architecture. O kaya, kayong teaching, kayong let exam. Ba, pasado yan. Siyempre, masaya ka, personal. Anak may pasar. Aliwa naman ay kami. Pero ano katula rin kabaryo? Ay, congratulations, may pasarya yung anak mo. Kaswelo mi naman, may dagdag lareng teacher, may dagdag lareng engineer, may dagdag lareng titulado kayong baryo tao. Bala mo, personal victory, it becomes communal. Po kanya-kanya. Kentulaman at kasakitan. Kunyari mo, lolo, mira siyang 90 years old, lolo. Nagyang edad ka kinumbiran, pwede kang dumalag kayong bale. I-greet me, lola, happy birthday. Kaswelo ko, miras karugong 90, masikan ka pa. Mo naman kanuna na, no? Aliwa naman ka mag-birthday, mo naman ka magana. Pero, it's communal in nature. Matibe, tamo po, pamiyabi-yabi sumakanya. Pero ito po yung mas challenging, itang kaduwang kasebyan da rin Griego. Itang sasabihan dang, what is communal is personal. Nanula rin communal. Itang kaya katamo lang, what we share in common, public property. At mo yung dalan. Kaya katamo yung Kunyari mo yung pisamban. Kaya katamo yan po. Kaya katang barangay hall. Kaya katamo yan po. Kaya katang sapa. Yung kaya katang bundok. Parti ni kaya katang barangay. Kaya katamo yan po yan. At ang kaya katamo yan po, pag balang kayong balamo ka na kuya naman. Kailangan tayo po yun. Kaya ko po mo Nang kahit ang Pilipino mas may natambagya when it comes to sense of personal to what we share in common. Halimbawa, sa ano rin balayo? Ako manwala ko, mamasyal ko rin balayo eh. Ngayon kaya pupunta ko rin balayo. Apan siguro yung balayo malinis ka. Yan kumbento, malinis. Isang banta, malinis siya naman. Pero yung kailangan kalinisan, itang kaya katamungan. Kaya kanto, kaya dadala ng tamo, yung bata mo, kaya katamuyangan yan. Pag masakitan tayo, pag masawalan tayo. What is communal is personal. Pag malasakitan tayo. Then kaya kunyari mo yung public comfort room, public CR. Yung CR yun, kalinis. Tinyang parating doon, malinis siya.
Pero nang kayo po tang public na bala magkulang niya, karas ka rin. Iti po, alata si Sian, pero sabi ko mo, ita mo pati kayo pisamban, luguran tayo. Yung kaya katamong bari po, kaya katamong pisamban. Nang kayo sasabi ko ako miman Nang kayo sasabi ko po, yan mo magmisa ko kayo babawal na rin ang asan. Sinabi ko na kayo. O kaya, lakwan din basura na rin, magtinda. Makaya na, sabi ko po. Den po magtinda kay Lual, Domingo po ngayon May nakita na ko po. Na po lalakwan yung basura yung kaya kami, dala nyo na po. Ikay na po maglinis, makaride naman po. Ginamit na ko kaya lugar, may nakita na kami, negosyo. Kaya ba't lakwanan nyo kayo pong basura nga ko Sasabi ko po, kapitan ka. Ang yakatan tatagal. Bakit po? Kaya katamo yan po kasi yan. Ang yan po, takatigang akit manug sa basura. Kaya ngilog. O itang kaya katamongan, bandyanan ng meto. Masakit po ita kasi kaya katamongan yan. Anya po itang meto nga konsepto stewardship, which is in the gospel today. Itang meto nga Panginoon, likwanan itang kaya katiwala. Penabilinan look at the term. Penabilinan. Steward, pinagkatiwalaan. Nga na, kaya ba mo king gustong panahon. Ay mo paboren. He was in charge of the household. Steward, katiwala. Maswelo ka nga na po tandatang yung Panginoon. Anak ka, lami paborending may patiwala kaya. Katiwala. Kapitans. O sa dan ako ang po kapitans. Kagawads. Den kabata, den kaya nakan. Itangan. Katiwala. Nakatanin. Kaya ben ako ka rin. Pagkatiwala nakatanin Diyos. Bala mo kay katamo ya pero aliya. This is quite a concept. Tricky concept. Bakit po? Lenya po yung salitang Pilipino. Den Pilipino, ano kagaling Kayang language, they have play of words. Panga kayang Pilipino, balik-balikan may, eman tutu. Pangay salita, belikan may, eman tutu. Kunyari mo, ang baril-barilan. Baril-barilan. Tutulang baril deta? Alila. Baril-barilan lang, pialungan lareta. O nung tutularita, talagang barilan, nga usla kanito. Di ba? O lawan nyo pa yun, ipota mamiyalong tangan. O tara, magbahay-bahayan tamo. Magamit kang tolda-tolda, magamit kang pader-pader. Magbalay-balayan lang. Utang, tutuyang balita. Man tutong balita. O nang kaya, lawan nyo. Nang kaya, karang anak-anak. Len may anak yan. Magtapang-tapangan niya nga na. Kutang, matapang niya. Halika. Kung tapangan niya, mataloti yan. Di ba? O hindi pa. Lagu-lagu yan nga. Malagu yan. Botal yaman. Lagu-lagu yawan. Kung nasabihan, inureta no? Pero, kung nanda kayo, nanuya po kayong Tagalog, ay ben Pilipino, in English, property. What is in Filipino property? Ari-arian. Lenya po ini. Lenya yung salita Pilipino. Ari-arian. Bala mo kay kaya. Pero at the end of the day, aliyaman. Sige, palagyo may kaya ka. Tingkan titulo. Okay, kaya. Kabang mabiya ka. Pero po tangalana ka, manatili ang gabun. Sabi na pinitang Indian chieftain, the white American would bring a gun and a papers that he owns the land. But when he dies, he's buried into the land. Who owns whom? Sabihan na kanitang maputing Amerikano, makabarilya ang bukatin niyang titulo. Kanakot nga na, pelakwano rin ang detang Indian. Yan tamang mete, nga nakitkot dekeng gabun. Bala mo, kaya katamo ya. Pero kaya totoo, pakaisipan tamo rin. Aliya mo rin Di mo, inipisa na yun Ari-ariya. Kaya naman po ka na ako yun. Makoko mo rin po. Hanggang ako nga nang mabanwa kayo niya, actually. Makanyan muna po kimbiyata. Pagkatawala na kataan ng Diyos. Mo po kayong pisabyang politika, barangay, ang pisaban. Hanggang kayong pamilyayo.
Nang kayo makasirang loop, karay mi kakapatid, at ilang mana, makasira karela, kesa keng akit ding mana da, bilang regalo ng pamilyada, regalo, grasya, ba't karempeng ari da, maging yung panibatan ni karelang pamisagsagan, at may papagkasira lalo. The gift becomes a curse, because it was not celebrated as a gift, and the fruit of hard work of their parents. Meron tayo, yes, pero ari-arian ang tawag dyan. And that kind of attitude makes us more objective and even not attached to anything. Huwag ka na kuya, pero kaya totoo, aliya naman. Hindi talaga sa akin. Anyapin po, anak kaburi kita may itong grupong manigobra keniking kaya katang baryo. Balya po itang programang subli. Kaya po LGU City at saka kareng NGO tang araw. Mani muna po ka rin metong karela abong tayag. Mag-tree planting lang po alam tugot kayong abo. Emo po tree Emo po itang kanya-kanyang tanam kaya ba't matela mo rin. Ila po, kunyari mo, metong kong eskwela, metong kong korporasyon, metong kong maragula negosyo, bisa ako mag-tree planting, mag-coordinate ko karela. Bala mga yan Kaya ba't din na kang lugar, karing ka mananam, sabihan daw kaya kayong tanam yun, kaya ba't pabante dala po? Suglunganan ng gobyerno. Bakit po? Kasing danom ng Angeles, danom ng Clark, iba't kaya katamo. Pangayede sinese yung baryo tamo. Pangayede pekma sa balan. Datang panahon. Deng mga santing hotel rin. Deng mga santing golf course. Deng mga regulasyon pula rin. Deng mga regular negosyante nga rin. Bilakola danong. Subli nga nitang program da. Subli. Sa tingnan po natin yung acronym ito Pero buli na sabihin ni Subli, peparam jamo, datang yung panahon, sublimya naman. Nino po kayo rin may nagit kayong sapata mo, ane kasala, ane kalinis. At inyang asan ang pong makapandilo kayo. Kukwento da mo, tutoy tapong kora, dahil miki edad bagya. Kaya parang nani nga pong gano'n, tanganak tamo, malinis siya. Malino ya dano, at inyang asan, pwede tang mandilo. Sana datang panahon, subli taya naman kaya. If not in the same way, it must be even better. Kasi po, indam taya mo. Di mo impisang ba rin Kaya parang diya kaya katam, kaya panahon ko sana. Potang makoke ni sublike, kaya susunod na pari. Mas masanting niya, mas masalese ya. Mas nakala sisimba. Ita pong kadwang salita mong buri kong i-share kaya kayo. It's called positive ownership. Positive ownership. Nani po yung positive ownership? Again, Tagalog na yan naman po. Mas masati kasing Tagalog Yung salitang malasakit. Malasakit. Nung lala niya po yung malasakit, it must be finding a heart to care for what is entrusted as if it's actually owned. Bala mo, malasakit itang, bala mo kaya naman. Kunyari mo po, di na lang ko Kenny, ikitsuting anak, may sibas siyang bato, may balbalyetang may itong salamin kita. Bala, may nasakit. Ay, Diyos ko naman, at bilbaldere nga nakisalamin na yun May nasakit ko. Kaya katamo yan pisang bantay yan kaya yung baryo yan Ingaws na po kanita, malasakit. Kunyari mo, ketib. Kaya manakit ka. Ilang masanting. Makotse lang masanting. Dadalan lakit, isapang bato. Manugsiya lang meto nga suputa basura. Siguro, mamangan lang kayo. Kaya ba't siya, nung mabilis ko magbanay, buri kong tagalan Kaya tsakin pa si Bay, manasakit ka, bakit? Malasakit. Man kaya ka, pero bala mo, kaya kaya mo rin. Ako po, kuman, taga-Sapang Bato. Taga-Florida ko po. Ako po, ba't ning mapila na panahon, makuha na ako po keti. Pero pag masakit kaya po, imbaryo tamo.
Pag masakit ko lang po, deng kabaryo tamo. Deng magkasakit, deng kalulu, deng matuwa, deng anak kayo makapag-aral, deng masakit na lang pang-hospital. Malasakit. At matang magmalasakit ko, wala mo yung Diyos kayo ko. Ito po yung maya pa regalo kay katangan. Ajuta kaya niya ako, manuala ko. Magmalasakit ko kay baryo. At chacho ko kaya ni, masakit man yung mangampanya. Nakalalapit kaya kayo, mapagal kayo. Maya pa oras po. All my respects. Yung ka na ako respeto, darahon ko kaya kayo. Na naman po malyari, manyambot tamoli, sangga-sangga tamo po. Para kay ngari-ariya na binigyan ni Diyos kaya tamo. At malasakit tamo, kaya tamo baryo. At karing kaya tamo kabaryo. Katoliko ka, alika, na naman reliyon tamo, daranop tangan. Katoliko ka, alika, ating masakit kaya katamo. Katoliko ka, alika, kamanwala kaya nga Panginoon, ating pakakalulok kaya busal tao. All of this unites us to care for our environment, to our barangay, especially to the needy. Ito po yung maya pabalita. I am not the owner. I'm just a worker. Magobra ko. Pero magmalasakit. Pagmalasakitan ta kayo noon po. Panalain ko yung malinis, mapayapa, at masanting election king katang darating ayaldo. At yung pong expression king Latin nga na Vox Populi. Vox Dei. V-O-X Populi. V-O-X Dei. Nan po ibig sabihin Vox Populi, Vox Dei. Yung boses ting tao, yung boses ng Diyos. The voice of the people is the voice of God. Kota pong mika-election nung ninulinwal, yung boses ng tao. At yung boses na rin tao memili, respetuan tayo uling yamu naman yung boses ng Diyos. Ngayon po, ala palinwal kaya kayo, bigtakumpeta na po. Uling ating bisang manalakaran, sumuyo. Tingkaya katawang baryo. Palakpakan tala po, tingkaya katawang kapitan. Tingkaya katawang tatagal. Pilag yun pa, pananganak, panubanal na Espiritu. Amen. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo, king malugod tangig pa. Api ang ako kay katamo, metong adibinong balayan, anting tiwala kay katamo. Kimbalang panalangin nga tapong makibat, Ginu, pakiramdaman may kaya kang balayan. Gino, pakiramdaman may kaya kang balayan. Para karing miyembro ng Meto Balayaning Diyos, sana mabiyasa lang mi biyebe akalupa ring taong magpante, para king panyatang ning karelang Panginoon, ipanalangin taking Gino. Ginu, pakiramdaman may kaya kang balayan. Para karing sablang bansa, mabiyasa lasanang misaw-saw para king ikalaganap ning kapayapan at pamisametong pigmula ng Kristo. Inyang tinipaya ketiking yato, ipanalangin taking Gino. Ginu, pakiramdaman may kaya kang balayan. Para karing kayanakan, ela sana magpabayaking sarili da, nune bagkus mabiyasa lang magsadya king karelang paintungulan, ipanalangin taking Gino. Ginu, pakiramdaman may kaya kang balayan. Para kaya katang makatipon keti, maging masigasig ta sana king pamanupad king kaya katang katungkulan, amipnong lugod at pakibatan, ipanalangin taking Gino. Ginu, pakiramdaman may kaya kang balayan. Ngayon po, adwan tamo'y sarili tang kayadwanan. O mapakalulungig pa, pepadibayan may ing metong alang-alang king tipan ng Abraham. Alarawan mi ni mansa ng matibe, kapanaligan, aging miras kami, king pengako ng balayan at labod. Alang-alang ang Kristong gidumi manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
talakad tamo. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa ni Ginoy ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming migalang kapamalataan ng kaya kang sakramento, ipagkalob mo kaya kami ingupaya ng kaya kang grasya. Mananasanang iting Eucharistia, sa panakeng sumuyong mitmong katapatan kaya ka. Itiyadon mi kapamalataan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka ante mo rin, Yat nayo reng pusoy. makayat nanong king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati numan ka rin. O igpa, Diyos ing alanganga at lubos mayipaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. King dalise, lugod pigmasusyan mi, ing kaya kang kamatayan. King mabiye kasalpantayanan, papasyag na, ing kayang kapag masusyan, king pamanyubling mebya. King ganap ng kalingapan, panayan mi, ing panyatang ng mitmong kaligayan. Pulinita, kambeding sablang koro, ringangel karin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makiya, beking alang tuknang ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Dito pong makasiklot, kabid na laring wanandang gamat malapit king karelang puso. Tunay kapin balaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa nareting ayon king espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Baya mi daon king pamilasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat sa keka, piraso net binyene karing kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananya. Iting kinakong katawan na midawon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis karinggayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti. Iting kalis nga nakong daya. Ing daya, nimbayo, talanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, ban kanita mi patawanan na rin kasalanan. Daptan iti bilang kapigaga na kan kanao. Pasyag tayo po, misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo me teya, I Kristo me bieya, I Kristo mabieya at datang niya pa. Hinyang ni gaganakan mi o ikpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiyan ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, king ikami ang sanang, misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipunan na miting metong ng Banal Espiritu. Ganakan me o ikpa, isang iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari at malugod na susuyot magobra, sasawp king kay kaming pisamban, lalong-lalo na kay king Banala Cruz, ginupanalangin milari hanggang kay kaming kandidato, tatagal, karang miyaliwang posisyon, king kasuywan, king kay kaming barangay, antabayanan mula ginuungin ng panahon ng karelang pamangampanya, denan mong sikanan lug tuping sumuyo keka at karang kaparaming tao. Antabayanan mula ginuungin kaya kang kabyasnan, kaya kang lugod, at kaya kang kayapan. Ganakan mula naman kapatad ming pepainawan at manenayang subling me, ading sablang mayangong abi.
Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Maan kaya benang Maria, Birhen indulin Diyos. San Jose keng esposo. Ading sablang santo, ading sablang apostol, at tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamalataan ni Kristong kaya kanganak. King kapamalataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal na Espiritu, pupurian daka at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, metong yan kaya katangig pa, mausan tayo bilang may kakapatid, king salitang tiro na kaya katamong Jesus. Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasupan ni kaya kang pakalulu parati kayong ikabus king kasalanan. Midigtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami. Kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo, kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo. Ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasal pantayanan ni kaya ka Santa Iglesia. At pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. At iko pong request kayong kapayapan na. Tamo mo kumamaya kapayapan. Ba't kasiping tala mo? Kaya betan. Pagsabi ko po, wal ko kaya lukulukan nyo, galamanwan nyo la, rin kaya kayong kayabe, tatagal. Then kaya katang kapatid kayong baryo. At maging tapong sport. At mapayapa, king harapan ng Diyos at king katapos sa man. Ing kapayapa ng Ginoo, manatili kaya kayo nga. At kaya ka, antem mo rin. Iduang tayo po yung gamat. Ning kaya katang pamikakaluguran at kapayapan. King kaya katang baryo. Kapayapan po kayo. Rose. 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 Dali mo! Kota makalas mo. Okay. Magbalik tamo po ngayon, karing kaya katamong luklukan.
Manalangin tamo. Talakad tamo po. O ikpaming malugod iti sanang sakripisyong pamakinabang pagkaluban na kesa ng dake, king biyemo at sa upa na kaming miyatad, king lugod mo, king mabilugayato, iti nga nadon may kapanmata ng Kristong ginumi. Amen. Tradisyon po king ikatang parokya, disan ko itang usadang ala-alay. 9 days or novena before November 1, panalangin tala po rin kaya katang miyang ubien. Karay miyaliwang sityo, pati rin kaliwang baryo. At yula po rin lagyuda rin kaya katang miyang ubie, kaya rin kaya katamong altar at panalangin tala po ba yung mayaring misa. Manalangin tamo. O ipang miglalang king kaya kaming talapagligtas king upaya ng Kristo, kareng sinubling mebye at migbalik king kaligayan mo.
mananasanang di kapatad mi kaluguran na mayangong abye, king kasal pantayanan, king pamakyagom, king tula, ning kaya kang kayarian, at king kaya kang digaya alanganga. Nung nuya, Kristo, mabibiyan magari, kambe mo ting banal na espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ganakantala po rin kaya katang mga tuwa, pamilya, kaluguran na mayangong abye, pangaditala po, igpami at banwa, isang banya lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, ipamintuan ng lubong kaya tisuli pantibanwa. King kakanan mi king aldoldo, ibiyam kaya kami king aldong ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami din sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kay Pai Saul ken tukso na naikabos mo kami kisablang Bapo maro. Maria, mit mo hing grasya ang Ginoong Diyos at tsukaya ka, nuwan ka karing sablang babae, nuwan niya pa naman yung buwan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang Doon ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon oras ng kamatayan ni. Amen. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Kanti mo sa Jara Ligaya, ibating kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Pagkaluban mo ang alanganggang kapainawan karela o ginu, Ingalananggang sala, sunlag sa karela. painawan o sana king kapayapan. Amen. Ing kaladwada, ring sablang tapat meko, king kapamilatan, ing pakalulo ng Diyos, ating lugod na, painawan o sana king kapayapan. Amen. Kay ba't na po ng tauling bendisyon at itang makuya da programa, pagramdaman tala po ring balang kapitan tamo, tatagal kikikatang baryo, diyan ang tala pong oras, lukluk ko naman, makiabi ako po kaya kayo, at itang MC, at kaya rin na po ng kikatamong migsalita langan, i-bless na kongan po, at tagnanagnan tamo pong lumwal kipisamban, pero migsadya kaya pong marimlanda naman pong donuts, pong tinape kaya talwal. O tati pang mengan masalese, bibabala sugar, ne. Atin po kaya ka, atin pong pakawasan ditak, ne po. Kay ba't po balo ko, atin ko pang schedule ka rin kaya katamong sityo, pagsabi ko mo po, pakramdaman talangan. Kaya katamong kapatid tatagal, represented ka rin kapitan. Kay ba't po, I will bless them in behalf of you, and we all listen. Yan mo po siguro pagkakataon, agyutang makramdam kimbalang metong, uling balo ko ating kung kanya-kanyang panahon ka rin kakatang kabaryo. Banta balo talaan po tagimpan at di kakatang plano, di kakatang paninap, kakatang pangako, kakatang baryo. At balo ko rin at singkora, ilan ang in-charge kanini, ako kasi sabi kayo ng bala. At ako kayong misa na po. Yung ginawa manatili, kaya kayo nga. At kaya ka, antimuri. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan ng kakatang pamilya, bendisyonan na kakatang tatagal, kakatang baryo, bendisyonan ni Sapang Bato, kilagyon ng ipang paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Pikati wala na kataning Diyos. Magmasabalta sana, kakatang baryo. Pagmasabalan tayo, yung balang metong kakatang, lalo na rin mga ngailangan, kembusal tao. Ing misa, midaw na. Salamat, King Diyos.